Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Turangi. Tak boleh digai. Ye pola di BPP puang. PPP kampung agar dia senge. Ye tani aro ase kampo puang BPP tapi ase kantoro. Au ase kantoro. Bara iya ro kantoro na fasunti-sunti capie. Ye tania puang. Kantor pertanian da senge BPP. Au tania. Apa angkai tak itu kalun-kalun mulu he. Wasut kanu pole dia nuna capie. Kartu identitas asenai puang sebagai penyuluh. Iya penyuluh puang boleh di kecamatan. 40 mak kacamata. Tani apa puluh mak kecamatan puang. Tapi penyuluh boleh di kecamatan. Iya roh penyuluh tugasna napa guru petani emat tanda-tanda puang. Au pakrodo. Apa boleh itu perlun lo. Ya elo karena makutana puang. Kuramana nih roto ke di memang sangki. Napa megangu biro sedindra renake panah rumah sangki. Agak ngarga itu kendalana puan napa na kuramana tema sangki elo kacataki. Rata-rata hita rodo nakena rumah sangki. Nah daga hita galuna.